kiriyo muze kureba nanka echo nacho kiriyo kwela bazitungire mu nsasire mutakajya ngo nimo ndiyo ningambaho hariho kugitunga not because ngo agishemereye kugira ata kugitunga konka yagitunga ahabo kuba uri kubikoraho nagira ata profile z'abantu abatunje medal for example izo biri yesterday ni tekateka ngo babemba deservinga medal zezo kwihaho no kugira ngo medal zo mbaza % y'abantu bace konka katugire ngo twaza kuhanani tuhatintuemera tujya ngo konka hati abantu abututira parliament abutwira karuru tuje ngo mucange cite cha ankore mutubantu bareba ntubamanya tumanya ntumaba kuza kwitamba tandika mbere zo mukono parliament imbagabo so hari hechukorwa echo ntubantu kireba konka we bare honorable ahaku tushoboraje ekintu cy'umukozi honorable RDC nka honorable ririya no kuyashobora yagamba hanshonga zitari zimwe na zimwe z'abakozi konka itwa bingi no shanga tora umukozi abinji abanyaganda binji konko ihireho na no kufiringa gutora umukozi na nimero mutego abo kuba hariho gap mpango aha abantu abakubona nimero maru kuba arshuwa kuma 100% atamhero gukwezi ninza kubona imitwari 10 nabaki abinje nakora takumanye cyari hiyo ushemeye kuba na celebratinga nkabona rebo kuyagamba kabiro we bare umutebekanitsa wa program ogondi Murundi kandi na honorable mama role model wete zakashana mwakorga home study the positive role model of mine so omukozi nkoku honorable yaheza kugamba nitekateka na mama wanje omuka nomukozi weyi omukozi nogwe owakora ekintu cyona ekiri kureta echo kurya ahameza nogwe owakora ekirije kumwiha omwidare rindi kikamuto murindi abo kubana wakora okatunga cyamushana erizo enjana no manyaneye obasa kuba waba noyenda kurwara arusazi edwizo bokore obone cyo kurya arusazi zitakukwata okwiya honko kuwaheza kumbuza omutebekanitsa wa program ngo abamwe nibakora konka kasete kari kace kandi abandi emirimo tero mwene ko president agambire emirimo okwiyaho abamwe nibajigaye ninyenda kwecho kureberaho role model wanje ekino basobundi kubota ari kucimanya ningo ari kucimanya ninga abampurikirize nabari kundeba batari kucimanya nyewe kanwa kagamba nkeguraho ebe bibafu by'abana bakuba begwiri biriho plastic biriho ejaga biriho bitara biriho chi nabyegura ndikuguza kamwe ndikugamba Ruganda Kampala rutari kucenjika naja ngo kano buguzo kwa LC no kandi Kampala na LC kandi mbasa kubyegura konka bikaba bitariyo kandi naba customer bundi bari bake ngani mbasa kubyegurira cye abo kuba bikandi babasa kumpa eco kurya obwo bwiri nabari kunkwataho babasa kuryaho nyowe kanwa kagamba obwo bwona amakuru geco ndi kuhiga eminyeto abaryokwe na nabantu bakuru nango abaryokwe bari kugaye mirimo nyowe nkakoraho mu hoteli ndi kusavinga abandi babeta ba waitress nkakoraho mu hoteli konka bwira bwinji omuntu karikora omuntu arikora mu hoteli amujerega okizayo yine cyo kurya esete zawe iwe mano oshango tayine mugasho konka ni nyenda kubagambira imwe abarikora mu hoteli nabine mirimo nkejo nangwa nabarikora mu mabara because hina bari kuzo mu mabara bari kuronda kasete kusha bari kuronde mibereho abaryokwe ni nyenda kubagambira ngo nagwe n'umurimo kamwe ni go muganda kandi mpora ngo munyongore gwa gukahikahiziba ekintu cyone cyori kukora che respect omuntu yakujoga gambira ruhanga omujorosi aha tihonshemerire kuba mukama obwiro obu nyambo ntambuze bikahanje ebe byo nakabirabamo nija nazo mu politics obwe ndi kugambira abaryokwe abari kugaye mirimo ngo erizoba niribasa kuba ritabonire
konka kori kukora kakore no mutima gumwe nyencha kare no hikachini nazo politics na youth councillor wa district tinatandika kubaho na rebo narwo mu omukuguza kuba mutembeyi narwo mu kukora mu omuhoteli batandika kunjira honorable tinatandika kukura kuri nogira ngo nkegaya tinayihangana naye wamasiko okonkabantaradirenta nkabantarahikeyo nabakansara w'imyeto kumara emyaka 3 bakabature district juba rukiga bija batwa enchuro yawaho nashanga emyaka emyeto nkijine abantu abwo kunyesiga akaruru kanje abantu bakuru bokoshanga bakarimu no mukikura kugira ngo gomunyeto nyabura we mundebere konka habwo kwehangana nabwo kukunde kintu canje nkakikora no mutima gumwe mwene kutwizire twashuba na shanga emyaka emyeto nkijine nagarukayo nabakansara w'eminyeto omurimo gwo abo kwanka banje umukozi w'abantu umukozi w'abanterira karuru umukozi wa government aho nkani ndwanirira government ningambirira government obwe nkabanje umukozi nisha naye hangana obwe ndi kugambira abakozi ngo oyina karimo wena obani kache okor kweta kache hino takine kandi ori kushabati nanye hakiri kunimba nkoriya nobwe ruhango kanyita nobunkumarayo okwezi kumwe iwogo goriyo nogaye president kuyarebere ngo ninyehangana na ruhanga wanje yija yankora assistant RDC you can imagine umuntu wabere nakora mu hoteli umuntu wabere ho mutembeye azo butembeye ndari kutembeye byanje ndi kutembeye by'abandi nganda ari kutembeye byanje nkani ntembeye by'abandi RDC wagambe cyo kutembeye na ijuka ka video ako mwana wabaheze graduating akabanze ebafaka dramatic akasta baada zetoroze kanga kwatuka ego so hati bantume hati ndi assistant RDC ahundi kwika banyeta madam RDC ntangarire mbabaza ruhanga insima ruhanga ndebo kwehangana okunarabiremu ndebo kunagumisirize ndebe mizigejo eyinarizire ndeba okwehangana kwanje no buteho amasiko bwanje bwambisa ahundi mwe na hati nyana amasiko ngo nanye byabo rinkaho orebe na kandi mukora ukuru turiyo tugamba abakozi umukozi noha ugumuri yo mukozi kimwe yo mukozi nangwa nabare mukama wawe no bwakukora kubi nangwa nabasa kucunya no kucunya yiwo gumuri yo mukozi kandi omanye cyo kugirote cyo rukwenda oriyo no gamba ko korre bafu nabiya nyowe nayerezo kushoma nayereze na degree ngakora umuntu okeza abagiga isinjira hacaro katembe orukinjere sente ndukuronde kumitano muzuka gure kumitano ntobwe gwabe gwakanya kunare kuiro bushomesa reka mburo ni no kunarigirira ko kwabe kutari kurunje mbera zensi tunari go muchome nebindi najyantu mwene kanze gukora natanko kwingo rwanjye rutoke shaha mwenda kamba ndiyo mu rutoke rwa kamanda nuwe kansara wisinjiro tamukanza shaha mwenda shayi 10 ndagamu ntaho wanje ngo batandeba umukaza shomera ine diguri ariyo mu rutoke hati nsigaho ko mukaza witu waburizo banangwa kafacira abo mukama kwecu umuro kirungi bucishesha wagenda aboneza ahatabonera no manyekiro tokayombera mwata ngona gwagira guta gwahwamo hato mugenzi kiraba mbonerezo mwata omushisha kuyabayika mukasheje ati hato mukazi nakoze sakeki kuri yo wito muka wanje wamuzeita tazara ashanga ndiyo wanje mu rutoke hati zikiza kwa shahina mbanaruhire nyunuka nza gukora kuteka ogwe nawe n'umukozi mani umukozi of myself kandi nkakora na hata hindi nimbasa kutandikira ngo nkagiranta ngo nkakora mureke kugayemirmo emirmero okore kandi ogaruke ogamberera hanga wawe nyowe nimpamya ngo mukora tinshemega yo murimo nambwe nayo noni mangu no kuyekamba gukora okakora otibiri mureke kuyiba mwe bakozi mwe ba government nimwibira ki government musasire nanye ndi nimwe nanye kundibe mu nyomesereze konka tinkuja kwikawaho kwigo mureke kwiba tunge cyora tunge oshemerwe naco kandi cyo rahanga cykwere nko mugisha umukozi wo mushuma takwija kutunga mugisha umirumbire bwa nyenchaka nyoni mbaru nyo mushuma omushuma
ambwe nente yanje bajibire hari yari mukaga te yanje mpango barire bajibire natawe kamera abantu batakwetegereza bwaje ejo nagergaho konka muhergo tunagergaho gente konko go jibire takatunga magana ako ni mu reporting ngo waranga tindaze polisi akwatindaje bone bakunteganisa tindaje bone konka ni mu reporting ubwo ibera harunje ni taro habi abo kuba ego takuzakora sinza kumurona ukada ruhangana kumureta we bare honorable umurebe wito murungi tusima aho kuturebera hona turi program yakadara mpaka shaha mukaga akande studios nyine mu honorable Lilian Ruteraho ubwo ariyo mu majita no munyishengero kaza bwisinjiro RDC wa Rukiga nyoni mweta RDC ko kabona yita assistant RDC ko kana mujecerwa wa president aba district ya Rukiga konka naninja ngutuze ko kacu mukahumuro turarwo mukahumuro tuja kwigitwaho honorable Bright Muhumuza no munyambara kandi nawe nesteka teko chango konka no kibine cha NUP naja kutwegitaho tugende tutera tochi bakurete ndamusi shaye ko rirenda musiyo reka tumureo turagaruke tuja kutandicaraho turebe enshonge z'ukwata abakozi turebe ibura ryemerumo eroho government plan zezeri munetekaho turebe iminyeto ye munegeza gukora ki okureba ngo yahanga hemerumo utakargaho Orwo kubanza echasha nchine ahari inurumu nekeri inurumu kungabuza kuntaho echo yeta bridge ninga sheri yine ryempeshano oshanga ngo nanaga hari bajugombi nago yine kuba nyine kosa support yo kunoko gono banzo gihamu bibe byasha bishatu ninga gona gaguma mukonka just ngatwera negaguma mu tugacendeza kacho mu rubaju rero tureta gari ya gempeshano tugajekamo mbanza mwagarabya horo wawo tubanza twagarabya mu wawo nimbasa no koreka ukacenka yes hati ngo kuwakureba nka atertar muneri normal erega bertar muneri kunkheshe kunani yenda kuteka mweri ere rikar hango nkeri neri rikar hango nkeri so ninchendezero musaizi na nero musaizi ati nkupimande tamino gawaga Sunday nukweli tujyanye byona ibyo munsi omwizina rya tatikwe n'ery'umwana n'ery'umwoyo uri kwera amina Three, two, and finally! banyemera umuyina bene nkora umukushoma no mukumura kantabya njuru kugamba ngo mutuguru train B tokubyama tinkubyama kandi omuntu atakubiya abana bokundeba ninyenda babyetegereze you must focus ebintu diversion ono ugirgaho
ibi bibuza kugera mwikanye kayembasa kuvuga n'umuntu nkanye nyene girlfriend mu bunyeto bwe tariho bwatunzire girlfriend nubona inyendo wenshi ategembera haruna bembuza bishinzwe kushoma nabo yoko ne nyene munyanyeza rukundo na gurese bariyo babona nabasiya bahingiye bateko bandanye nabaco naguza bakampe sentire inzwi tora ngobo n'ubusuru banyanyoko bakupakarasiza deri nyowe ochitunga kasenta okasereza munyanya wananga I couldn't really. nakagara umurego wa TV West aho kuturebera hona tukusima kandi twakura ari abantu binja bakurebera side za ntunga marumsha munywani wanje no kibina cha UPC na following munonga tuje kubona kire na wendo mutaya isawaha na shoronzya enshongaze na ikibino kwa rumuna bagezaho okugaruka kucimusya konka izoberi turi umunsi tera toki omunshonga z'abakozi kandi n'enshonga eri kutwataho twena ninjango buri munya-Uganda hari nagezaho okurondo rwigana ninga bibiri okubasa kwebisaho omucweka cyo kubanza twaganireho Honorable Lilian hamwe na Honorable RDC enshonga nyingi babazi tushoborire batugambira omukozi noha obundi yo nobasa kuburyaho noyigaya konka hati niwe mukozi kandi abandi abakozi nango actually abinji ntoetere njawuro noyetere njawuro no bakushashwire no batakushashwire nobwo bwineki konka oyeryarone ushange wenyine noyebanja eshongezo zona zitwireho koko nagambira Honorable Bright muhumuza yatwegitaho na nyenda ngo Bright kambanze ndebe naenda kwenda chika ibiri tubanza turetere ndamuse abuko bane mango zishise dende ndachikisha tu niwo tenteka ya wa mukozi n'umuntu ki ati we bari munonga aho kitinusa karutugusya nabe nashango mu studio kunkushangaho umuntu urukora na government atari activist konka bitari korona government nshemerewe nka RDC go warushika number region ba RDC isinjiro bari kuko tukamushanga kujana ashobora shonga hada nyenda kubarabura mu n'ikishire mukoro uri mu office ugumuze ama television kaga na radio ushobora government programs abantu basetegereza RDC tuwa movement koka ebyara gukora ni itaho opposition tugabirwamo yaba biri birunji rand grabbing ukubana sobor rwenguzi ukurwana kora service delivery yazaho ebi bintu ni icyo nabo opposition tubigobamo so RDC wambarara ibubuta za radio okaboki bakakubingaho owarwampara ntino no kumumanya wambara state mbara district no mujama radio mushobora na TV nkaha mushobora so nyonye ndakusima madamu amen kandi noreba obonire so batakatekate kuna kusima kunye nyine general wacho owe steka teko owe steka teko timina na kusima ko mutu namba 2 owe steka teko ni webare ba MPs abinja basinjira karu abinja bakana baza radio na TV kuja bakana bendo buru obu nuko kwarujireho no muterese matindibisi tabakoze kwata habo kuba kebwa yarujire mwenu obo kiteka teko roteho niyenda kusima kugira ngo ukaguma no manya TV West ukaguma no manya Radio West wamanya omugasho kwa mahurre wagutamye kitensa mwenu baruguma no yisha ako kabe no tijo tikanasingire TV West ni bangendera ki konga no urano etaga obwenjo bwo no mutwe
uburuhanga yakwire buceninga bwinji kunganya kugurenda ngo n'ubwinji bushemerire bwinji abantu bashimye kutapingaho bakataheka akasheke bakaja kubanyururaho rero kakaba yamba in their holistic way of life babane badakurakurana in all spheres mwe ngo bari kwija nigenda kusimba nubwo tari wo kibina cyanje kunkari mu bantu batari bishibina cyanje bo mu gasho nkiwe enda musyo ubwo mu national platform wa secretary general Rubongaya deputy president wa Western Uganda kandi narwo muri district yawe joro tukamushaba yes bagira ngo ni wa mutiro ka report bamusiba bamukombare nawe yo muchome safe house mpuru umuntu yaguma nasheka munonga turasheka urashiteka turukubika tusibire kwe embonika turotuzwerana umukazi kanabarwa kasheka roje goza kurambuza para nakunda kusheka bajya gu deputy president wa baburesire y'umwebazo nyoga mutanga yo mu safe house so umukaruraka ubo bakatwara mu safe house bakambuzaho nanye bambuzaho adanyo bakambuzaho kerizo bamburira kageze kare so urukiga in other words I'm trying to say abantu barukiga mu naka kwata kahango nitwe kuba national platform mu Western Uganda he kusibuka niyo sibuko namwe nutwitwe sente zananga zogo mukazogu ziyabera yiro mu national rota twite sente zananga za PKP ziyabera yiro mu zamajani nzakora zamajani za tujabiriza sente zikaba nyingi ni unokireba n'aba movement bakandi bazerera n'aba movement bakarra ba movement primary kabugana kabafunza kandi arunda karuru samburde ya umugiga inemo tukazandikiraho amazina kanuga hati kamushangara ari kugishirinje urajibanye nago mulaga mujwari waje kabafunza kiwaga ati tatoza South Africa aryari mu rokoni kajya wa mushingu zawa rebara nambuza ati ni atechi batukozire tumaze batira miliyoni 10 zafa nizebe billion kandi sho wabasinjiro jakata musingiza ingahe kokani nyenda kugamba abantu bakamukunda bakunda bakamwekundira nesente ahita abituza hona kabaga kashi kamukora intelligence atungerente eteshakazi yahe kabaro yawa babazi izo tatuire kabaro nakora babazi ko kasente ziyahira umuntu akaba umuzeyi kepi akakora umuzeyi kasho umwana cyo rota ubwo no mukazi nako gusiviye manya abarucira bakategwa inkubibiro mu ndugu Sylvia kaine sente tokazi guruka no wakuguru cy'urudembe nakogo kepi akaine sente stakaboneka mwe n'urucigi mwe mukaryo mimwe yamwaririmo actually abebembezi baruciga bona nabagiga nibarunje no kuba barunje nigenda ngo genda sanja chini nigenda ngo genda cyondoza itaka rya rushebeya itakeriyo tukabatu nyowe ni ruga rukungiri kizi dera fono kimankurga hariya kuzariye ni hiyi yego mbere rushebe yaho kikagiye cukomera kakaba kajya katari nibagera mu PK akakahamba nibagira cyondoze takedo atombuze nkugambe cyondoze ndira side metejo ujuntera gasimo shoboro tinjondore zentanti obwira abati enshonganzi bazashyo mu office ye nabwe nazimanya hostel kashimanye yabari yo mukigero yakora kandi no murumuna yani umurumuna we yaritire Engene wabirimo. Okay. Nibandi me mama atuje ngo mnyo tikati hinga gambeshi ni mangu family ya PK awa. Iba wa former MP. Iba wa former MP. Ne wabirimo. So mbwera murwane. Murwane murege ngo itakiye mwari cyungura abantu bakagarita kari hawo. Ego. Echo next year so chironje. So achare bade. Nani shoma kanta onchirize kashomo mu rujunga. Abari ba TV West n'abashomo manyurujungu. Labor Day originated in the late 19th century as a creation of the labor movement to honor workers' contributions and fight for better conditions such as the 8-hour workday. The first US Labor Day was celebrated on 5th September in 1882. First Labor Day was celebrated on 5th September in 1882 in USA. So, bagamba mu bintu bikuru nyo ngenda gukora. Bibiri. One, to celebrate
achievement yo kutunga umurimo. 2 to fight for better working conditions. Ate ibyo bintu bikuru bisheme kufominga umuramwa gwerizoba. Mbeni ndeba ekizibu cy'abanyarwanda binjye bagira ngo binemeremo. Nogu wabanka kansara nogu ore RDC najya ngo naguno umurimo. No naba MPC bajya ngo binemeremo. Nabakusiba mutabunire batera amatatu nabajya ngo umurimo. Naba wakareba kashira aho batasa. Nabundi batasa mu mwabazo natasa se abagambori natasa se. Nabakusiba mu betting nabundi bajya ngo umurimo. Nabakombera nibajya ngo umurimo. Hati ekimwe nakubarabura leba eje turuntu tugambaho ni public leba. Ni leba n'abakozi abakora government ninge bitongore birikogonized. Tukugenda ukaza kwinga ngo ngudanye ni leba ebiro bitanashangurotero n'ababiki. Ujangore kansara ujangore kansara no chika nabicwanyagura najya bya government ujangore kansara no chika umyeze ebiri noza umuntu gumwe utananye ndemba tunabyo mukozi nigenda kubarabura ngo abakozi abahuriya tukatugamba tugamba extension workers ng'abagriculture bakusumutaka ntugamba abashomesa tugamba aba police ro kurata byamere bukashesha ntugamba abamahe staff ba security ntugamba abamagomborora abameruka abanas abo abinja bakora bitongo abakora mu factory workers kuchera kari 12 ukakora paka shaye mu y'abasyo nkugizire nto mbeni kwa sasa sinashanga muri Uganda tune factories not industries factories bibiri kinana mushanju z'aba China muri Kampala ho factories zo bibiri kinana mushanju z'aba China abakozi babo obucueka 9 na 8 hari gana tibine barayo muri they don't have appointment letters ko kana wa mbuga na leta nanjye umurimo ati nyino umurimo ono umurimo sho mushurizi bure tabwini ono umurimo yes warwara wazagaruka no shanga gukiriho umurimo ijyaho gukora mu factory g'abacayina yarwara hati for example wanyo warukika wanoza kinoni wanoza kabare waika kinoni y'igwapa hari factory ngo y'abacayina eri n'abakozi binatano bakwate miti basharure miti yona buri katinuka kwa kajyo ko mwaka guma bakato mucoma cikasya babipakinga babitwara hero China aho hari kinoni abakozi abarumboro n'ibandeba no yakubacerere akabari RDC wa shesha nabakaleta abacayina batandika factory ndijaha wanoza kabure nawo bira abakozi batajya hansi ya 400 people tero umukozi w'inebaro hazebyo nibyatumire haba movement akesharingo kabakozi nimbaza atakukorera imyaka mushanju tinyine bujurize ndakorireho numbingo mu bayenda narwara ningaruka ngo umurimo gwa ukatwagondijo nagerenda kunaza kuzara nguroko tahe ebintu ebyo byasasize abarabanda abakorera for payment now hati mu Uganda turanturana ngo tunesiga ekiragiro cyo kweta ngo ni minimum wage bill ibitari bya sovereignty bikuru nitwetaga ekiragiro cyo protecting abakozi bitu umukozi yaza akora mu factory abena mango umukozi natangira mitwara ashatu ningabiri aine working conditions ziri clear konkano mu Uganda utanga kora shahemwe mpaka shayi 12 zo mwabazo nibakosa 30 minutes ya lunch break toine leave toine hati oshanga no mukazi taine maternity leave obonano wako no korana government nabwe maternity leave turaningamba ngune ya government ninche omuntu bashime ku mwaka yes abana manye justification yacho niki abati yetegerezo re manyano reba omwana we myeze 3 akwa ni wazireho niwo madama abana baho nibamanya akana kemyeze 3 no kasiko mukano za murumo to kugenda nawe
hati sikashiko kujya Ugenda nawe, konka amazima wizesha uri master nanjye nabuze nyo maze nyo we ejye niteka yaje ni uri okukira utimiki ni nanye nyawo nimiki kijya abo kwatibaze mutinga cyane se biteka teko nyoni nyawo nimike ibona ujya gutimike sijari iyo nyo justification yanjye nigira ngo uryo mushomesa no shomesa nonda kuza nka primary vo at least secondary bataho nka break primary mushomesa nabwo mukashisha ari kushomesa bako mumabazo uyu n'umwana wo konsa uyu n'umwana wo kuboneza w'imyezi 3 nashire soniteriho ukonsia kashi ne wo kustaha mu class ndijo kora no manya na geji taimute skills za primary teaching no zimani no urugumu rukuzomu kandi timasa kutokubona time yo konsa no baza kujibona koko mwana na yesisha umwana yeshisha no taka kumushemeza umwana yitaka keya umwana no mutiro mu class yo kushomeza aho no maro muto staff room tima kono ncenga ataho no mutire biko imagine ito no resting room bajini to ine kurara amashomera mingi ni staff room no hata amashomera mingi ka primary ayi baba agina bajuga bashomesa no gabaranku wanje hati kare ko muruka bitu hata ngo muruka ubundi akomuruka we tarhona no muruka mwene office they are very few yabandize kunka kare ntabwo they are very few parishes in the offices na this is true story omuruka tamu na office yengo jiri tero na tambura mahara dura mahara kunka dura mahara nyo muruka omuruka ne ngudo office yeni ko ngudo sa ata umwana amukwasize ka he yana chiga bantu so in other words nyoni teka ngo mwana umwaka kumwe no musigira abantu muka umwana umwaka kumwe wangu mucusa tikire ukabona mucusa myaka 2 konka nyoni teka ngoma konka tris n'abakozi bakora mu factories z'abachina bone myezi tubagire ki tibajini abakozi bakora mu mabara umumba ngo muri baromu kabare abakozi bakora mu mabara waza kubagitana bayiko mu mitwaro nka 50 mbabara gonga konka yino umuntu ro kumanyeza gukora ibarishe jora zinga ukazengambira ibarishe jora zinga because hari amabara amace na n'amahango kandi n'umukozi we barenje nawe nari umukozi we bara no manyanga abakozi be bara tinyangiri abakozi be bara binja abine bara yo murumo appointment letter nara manager umubara binjini bakora mu bwamara no maramo no mangwa abantu bakora mu bara binji no je munizo kwemitwara abiri ngo no yise cyacona cya mushana no mwishabonire ko gora DC buri mushijo rukwije manu bakuzomba rozuni gwe hada kuwesane mwe no wa bukira hasi because buri kwijana nango kwate ukabona no uza kwenda mucojoro gashimne ukora manyanda bagira ngo obushoberwa bushweza kambe kwini ubushoberwa bushweza kambe kwini kandi let me tell you there are very many people who are Muslims batakunywa marwa kandi bakora mubara nyuni mimanya ino them they are there so itagura capacity yo kuzombara gukora ojunurwe nebera kutaga washwerire kwana obujenyi bukatahwa ngirenda mwene nkibanki manyisa ngo no yenda kuba other we are discussing realities we are not giving ideas is it true these things happen bro abantu binji baruzira rumukama habwo murugo ngweshi baka kubuzi emirimo gwa hati ukaza mu office ugutunga utaka gutungire yaba rwo mushyabonire kara disoko no baza bakwita natyo ishanga umuruti umurimo kanukoro bujungu umurimo kanukoro bujungu umuruti no kunda muze toche zawe navuga ngo ijo yakire bara wayo ko umuruti umushabanza akurangiza umumbaga za stand yamara kwiguta ese muturuji kwata mu turuji temo yajaki umushaka kurya no mu muti yakwa rero kama deshi kitaba abana bagezere bazana nabishye abana nuya kubara riva wa chairman naona jatinye kwise baro atinye kuba mwine nuya kubari assistant what abana bagezere bazana nabishye abana bishye ba universities bakuronde mirimo taro kirisi hata indi kugambira ubuciko butakure district nkitano zone baba komire corruption aba district service commissioners bije baryo mu bikombe including abamitoma banka nangwa nabatakagirimo barone batetema ngo shaka nabo bakira haba corruption na sexual harassment ngama ebyo tuchakuse so wanya tegereza
so ngenda kwereka the pride of a work ekitinisa cy'umukozi kijya hagati y'enyanja ticakamanyire it is not anchored on any pillar nakushomera history ngo aba in 1888 September 5th ekiro cyo kubanza umunsi yona niko kiba celebrated bakora ngo twarwana nicyo batutse ngo umuntu akore eshamunana zonka humure eshamunana zonka kore eshamunana mpumurizo baryona bajye narubara warubara konka mugana baje gukora eshamunana humure ngo barubara kubaska so mwero muteza program ni nyenda kubagamba nkaba amahuriro mbe ni kwa research media houses nashanga mu Uganda twine radio stations TV stations na media houses zindi n'amahuriro n'ibindi bitadi hafi ya 1000 companies employ a minimum of emitware 5 y'abanyamahuriro mu Uganda. Same for TV West na Vision Group. That one is somehow established. Konka ahandi hajiro umuntu ukora ama radio mo ukandetera amanta bina appointment leta. Ariko munyamahurire somebody who is supposed to inform, entertain and educate. He's also not informed. But he's not informed about his yes, his work rights. Habo kuma na akora taine barayo murumo. Uroreza takumanya sente chaba mahurire tomorrow. Mahurire. Owa mahurire akora taine barayo murumo. Owa mahurire bingi nibandeba. Takumanya sente zakora. Hako abamahurire bingi bajya gutegereza akora arete story tukushashuri. Kachi kuna kubatagirete ndari because is ati ukambo murumo manye. Wanjira nkorera na radio yawe radio B FM. Hatu kuna akora B FM ninga K FM ninga Z FM. Muntegereze kwa ebwa kerari omuntu karagembwa omuntu karagembwa ngo ubone kunshashura kasha ahubwo embwa yonezwe umuntu ngareta ngo editaganga mbaga nagaburi embwa karagembwa umuntu ngo gutima huri ngo tegereze embwa banzo ngo umuntu abazagembwa ngabakabona kamahoro ubone kunshashura twine news value ati bari cyo bayisa no ishikoze twakoze aho muri mbara abantu bakuriyembwa hari akanaka akaba amahurire wagashakira akajya ko mwaho ayozobo wagashakira amahurire akajya ko mwaho toka ninge umuhure w'amahurire maze barukora radio FM B toine bara yo murumo toine wamara kwata muntu atabino muntu nakaftegati ugambere kikitano atirete sete kandi na radio takabikizeyo nayakushabere sete abo kuba no mureba namisho ikitote tiro mubazi eminwa eshatu kirimo kabiri takanyure na soda amahuri aho shanga ne wamureba esati niba yakuzire kitogi cyabere kiri cyamutare cyatukura mazima ajyo munyamahurire I cannot mention names here kokati nyundi kushobora Uganda matazi primary school nyine bamahura binabindi bo mutawo bomba one of them akafa bakarunga tawo mutora kafu wa femi basa kumahamba wamwichiko mwana wa braka hata umaze mukuru umuntu uruditwere bazima mwana wanje shoma mahurire kweli kandi nyo mahurire kungu ni shoma responsibilities zo munyamahurire urangu is a stakeholder in government affairs urangu n'umuntu w'amani wako ari kurwana izo bujunde ba corruption ni wako yamba service delivery ibya parish development model abantu bakaba batakuvumanya amahurire go kutuba abantu babimanya ibintu bingi ijyamahurire barukora konka there is no member of parliament uremerire ugumwa kagera tereka tuyamba amahurire abantu batero minimum wage bill to forcing waba utari kubaza kushashura abakozi bawe mitwara 5 kwezi ningashatashatu. Don't start a radio station. Don't be given a license. Don't start a school. Don't start one tereza. Icyo kimi ho ebero kibekera juru. Turumva kwado mwana w'umuntu ukamuzaniraho. Umwana akakura hatu gukura abantu nibagamba bonka. Nibajani batera nibagamba bonka nora muntu agikweka natero umugaro nasheka na ariko hatu mubuza yibuza habo nyonyeka cyambiro ukaho atebiza urkwija mu program bakatanziro afeje akamomo ndiguro kandi kuvuge motoka umuntu nora navuge motoka umukura akoze za accidents nyinshi umukuranza aba accident umuntu nora ya stage navuga koga wa mukanga mukakina hino munywari waje baje kumutanzira rya ntonde aje ntonde ari kuzakabari
azasara bwejo none kana ko cyamwe yambire biturafuka kumwemereza ko cyangwa baturafuka tibayemereza unoza akanaza yi ati wokiyemereza nibwo yagarukira mu sense bambuza permit shinda kuza kweje gashaga ryato so pointing mazima RDC mwikirize mwange nkagira ngo ihangere reka yitemere tudise revu ng'umuntu umwana w'umuntu umukore soko rukwenda ngo kuba turi mu capitalist state ngo kuba tujye mu free economy free economy the state must remain with some responsibilities. That's why we sacrifice time tukaza polling station tukaterera abebembeza bituterera nabo kugira ngo bamanye bizibe bitukura bamu itwenga bateze bakaruru umanye school fees eyo musiri yatire hari kushomesa umwana inwe why do you accredit a university course have the bachelor's level ukagira ngo umwana twikiriza ngo umuntu azaha university ashome bachelor of journalism mutakumaye kukuta kumushashura wanyereza nakamujanwa so nabwecho mutakanya namara ubwire bwinja amahurire ko kandi yo ninkoreka ngo abamahurire they are believed to be the most informed hapokuba they are social influencers ko kandi ko urumu tubazimagarwanga nashabeshara yo kufaji nararira mizi ina banda batandika kwata amatama na ngwene cyo tukandi ruho kastawa mahurire ko ya muheru twine nshonga y'abamahurire no nziza pakata imuno kwata uje no chimara we nati edachika zawe ziri munzu iyo nyine nshonga aba points nguru nazikozere ko hati ikindi kushaba n'iki necyo kushaba ngo necyo kugira ngo abantu batume bitinisa kora wene company wanda kutandika business ubanza kure cyo kwita cost benefit analysis cost benefit analysis noza kutamuzinga hi oyiye muzinga hi rero it helps you to make an investment decision ukora project B project A hato kora that analysis where should I invest my money but you cannot decide nyonyenga ni factory manyo ukunde bira nikoresa nyonye kandi ibiri emwe nyine factory nikora pavers na kana concrete blocks zikombeka hati nyina abakozi 18 tino umukozi numero tino umukozi ira appointment taro kachika ni kugamba I'm telling you nabo koro mukakumba nyina bakumbuce factory bonne na barazi ga brano tiro tino ine appointment kandi nyowe shuko munyowe ndi muce nyowe nyina bacanye we niwo wenyine wano yigamba I am telling you from experience nothing is already kugamba ebita buzo research already nyowe nyine cyo bace kweruka yo muri mbarira mbata bakora blocks abataki nashangaye n'abakozi 200 nakora blocks kimitwari ibiro mu Uganda bamwe muri mbarira tino mukozi wo gushashura National Social Security Fund umukozi bwo n'umukozi izoba umanye ngo nyenja kare nabatakine mani go gukora naza kurya ki wa mukoresha kina mani yakore bya mani konka obwari bayabira umukikuru obwari bayabira umugurusi atakibaza kwegura blocks atakibaza gukora mu company yawe yakabuzi ninga ya company dijo araba nabahata nicyo tuba kweta retirement benefits social schemes social saving schemes hati akaba ro condition ntaka tunje license mbanze nyereke evidence ngo abakozi banje niza kuba nimba saving rot cente otubari bane bajyaho kuba batakina mani go gukora wanda teze haza echo that wisdom echo kuza kuchiteka teka nobo urwo muntu nkanye urwo muntu nkogu uri kubaza gukora research about human uko bantu bakoza kubaho uburunji bw'abantu tukuba aho aba MPs kemwe wa mugambira najya tukuguna gamba tukagira ikizibu ba MPs bakabata shubura ba MPs bakabata shubura ukuri ba MP uri ngo gurumwe bembese nkawini byanyuma to kandi utakana shubura isha kandi umugigo mutawu no mutine cyabati konga akata kushubura kintu cyo
twatwine ba rugundo kangambira business yabe nakora tiru twatwine ba gategaye twatwine ba amanyamushega bakabarya bibimbiza umurimo gwe kugumwe bimbiza agambe shongere kwata abantu ari kujimanya problem ya hati abafa hati no shanga ka deputy speaker aini factory kino no shanga abakozi I am just giving an example but it is true also hati kale okay kanza ari speaker wenyine speaker anita monga aini shomero kedi atwire basari aini shomero na had basaris government ni kabene basari konka mwene nyo I am trying to tell you waza kubuza tabakozi bo ngashora zinga abakozi bawe ko tkabatajyo mu NSSF nagira tiwe tukukizwa kugama mu parliament nabasa no kususpend Hawaii abari kutemembera nibashobora niti aba boda mutesa program boda president akaragira kiragiro nangwa cyara mu parliament mvizwa bakora sente titushemeye kubantureza 2.5% uko mari munabo kanyuni za TV njya muri power center tino murumo gotakozerema akane ningeza aho kubaho I am trying to survive debinde mitakugambira ebintu bire manya let me tell you all successful people umunsi yori takushobora business yemo babitature bari mu mahoteli bari mu mataka bari mu airtime bari mu bintu binje bakora no bireba bashudiru aryo mu hotel aryo mu banking aryo mu n'abandi so wabarwenda okurakurana diversify your means of income. Don't become another DC and just simply start in office. Sit in office. No. Just don't be stuck there. Yes. Koromu sirgu tungu. Koromu sirgu nyanyi. Koromu sirgu. Lete koko. Jiraka hotelu. Tichile koko ruwa kwa DC. Nama nizo uto mcharo. Ndaba umputoka. So the question I want to... Kama kapoita kachikita. Kamari. Na ninjezo koreka. Na ninjezo koreka. Money lenders na banks bakazizibira kwa sente z'amagogo minji konka borders aba border nagura piki nibagiguza miliyoni 5 cweka wabona urashora cash yaba ribanja mu miliyoni 12 you can imagine tibine anybody to speak for them ibanja yes konka na ryibanja ye kasha shure mushanju kasha shure munana bitu konka miliyoni 12 kuteza mu kabiri zikashya zikarenga. Nobody will go on floor of parliament to raise that issue. Why? Abari kutemembera nibashobora boda bakava businesses. So tabatayambira abana bitu. Tabatayambira abana bitu. Tukayamba abana bitu. President ndabaka kuresho abanyabuzari b'ibinji yabikiriza badamu kushura. Bazo mu kushura. Handi gasari musari. With all due respect ningenda kumusima abwa Musevenomics nakapeka development ene kongati ya waire to mukono ataba China bashashura kuba abantu kapeka naja sari musana no atigoja atabantu banje bareke they are going to expand ona rebeche jesho ngiye kushobora tujine ho bahame niyo ni jino bande kugato kuba kapeka industrial park ekatanduka jeno sari musana Tokusima ukapeka ebinde biwata wazo mundi ito itakureba wazo munda koka ndabwenda chikaza rekambira mwe murebe mwe kayona nahereza odira boliria bright eshonga yazigamba ho nyinji including risks eziryamerumo konka na neshongeza bebembezo ubundi kushanga ngo obumwe na nabebembezo bakoze chikumara okuprotecting umukozi yego aboko byinje bukozurwe tutandikiraho akakorwa ki ebari mnonga hati okuprotecting umukozi ekiyagambe cy'abemezi kugira ngo tubafireyo nango bamwe bafireyo not all konka bamwe kibataferire yakigamba kugira ngo nabo bonka ni victim of circumstances no shanga umwe bembezi nuwe mukama wecho nuwe mukama wa ishomero yaba shomesa bakutunga mtwari 10 akakushomesa izo bariona naho wenka yayegambaho atananye ndiyo muri yabo tine muntu ine baraha atagona mazima nyoko nkishomero nashomise mu area private na bende deputy head cyane kuza kuba RDC area professor mushemeza munyanyazi tukaba tutunga appointment letters aho jangu no mushomesa katunga appointment letters no byako bari yo muteki akatunga appointment letter ase choncho chakwe chikire
onareba bright aho ninkushemba nicyo cyakubaye kishikire niwe nubwo kino takukikora umukozi we no rukora ashemeye kuba namanya nakora ubwire bukwingana ki nahendera ubwire bukwingana ki konka private sector otakiza wajo tunashangano babia nanda kwabia na nabagambire ngo abakozi turi abemiringo minja araba government arabo kwekora arabaje private sector ni kiguma abantu bingi nibakozesa abantu batine job description kukora buri kimwe cyone kiwabanda nangwa no wagigira bakosesha hanyingi ekitwantu tugamba kugira ngo umukozi obubabe mba celebrating anyumwazi yo no go government o in a stipulated time yo kukora urukubati ninkora kurgashaha ibiri nimpukashaha 11 nebindi konkana bwe no shanga n'abakozi abo barukutaho mu office shayitano atura mwe koti oshange koti ni yari mu office oringuruza mu nekoti na ijazi basha mwenda zibasha 10 mushikije acinga nenshi at boss tachije ataba abakozi bayi batasheme kwa mbashemerwa nyumwazi mbwena hakakorwa ki nyowe ninjya no tuwe turi yo mu free economy yanga turi kureba ngo tuino businja nitwe bare konka umukozi ashemeye kuba namanya nakoresha hazinga hi nakora shiringi zinga hi kwere rifu neyo bwire bwingana ki aho nona ningambira ngo none bright cyanagamba nyo meza shatinga gayi ekinta gagayira nyo ndiyo mukazi nkazara abana omwana wa meza ashatu no mutwara ha mu rumo go rukora kandi no mutebekanisa no muteraho buri kimwe cyone ako wajya ngo umuntu amaro mwako muka oshiwe jemirumo orukushashurwa otarukora no wagiye so nyongira ngo no buture turi yo mu free economy no buture turi no businge abakozi tubakashira ha standard aba bakora konkara go mukozi wo kureba ngo tubashemeye ku bantu bahereza nebara nakora no biyayenda nakora biyayenda bwatarukwenda takora nakora oika office ozo mu office na mbona RDC bantu na nakusimira nekintu cyeshoni kuza mu office or RDC okacingo rwijo kaza WhatsApp TikTok abantu bajya hero bamutegereza yebare wajigamba je TikTok no shango muntu nangwa RDC wenka ari ya TikTok abantu bajya heru yabatendinga bamutegerize zabashayi 3 zabashayi 5 zabashaha 8 zabashaha 9 ruyare ogwo mukozi tasheme kuba celebrated mbwene tukakora ki buri mukozi wena urukora obane kitongore obana akora umuntu obana akora government asheme kuba namanya nashashurwa shiringi zimwe asheme kuba ari in position kumanya obwiro bwa rukora rwingana ki hawazi ezo rukora nizingana ki asheme kuba namanya nkware yakora amhergo bwire buti na buti nasa kushashurwa asheme kuba namanya nkware yashashurwa kinde cyari yo naza kugira ata cyari yo naza koramo so bright ninjenda ni wari yecho kugira ngo umukozi wena asheme kumanya bwiro bwa kora necasheme kuba nakora we bari ati nikambe ka family nikasha nakora nikafamo rungu kankavunura nikajya ngo muri Kenya umukozi nakora namuha 180 days of paid maternity leave 6 months mukonkani bamwongera nebinde biro nkaga ya leta ho medical certificate biro nkaga 2 months zindi just wareta ka medical certificate ngutoka stabilizing for example baba kushemiza wajya ngo rw'umukazi nuzara ninkumanye ngo no yesiga naka tuba kushemiza kokandi yendo yemuzi urani yendo yemuzi gutuba kushemiza konko omwenye bwe biriba bakaza bingine bazara suru siza urugamaze mu ruganire kitinze cy'abakazi umukazi ubashemize omeza shatu nashimwe kwagaje umuntu mwataje mu class kushomeza ubiro bwa hato kuba kubashemeza tinkiro baye babakanya no mwana wanje wamhero bakashemeza ati nywe pingo kwe bandire pingo zo mukono hati njene ngo ndikubinisha sanisha nyarara rero muntu so point ngo no I'm not in parliament, this is not parliament. Yes. Tujya ngo ninjira ngo kinagamba hati fast ngo bakushira muno
konka ningira ngo abakazi bitu abakozi abakora mu banks abakora mu bitongore nangwa shima aba government maje yuko kinagamba aba government bo already been 3 months konka in private sector na provision ya 3 months tejireji tero ikiriza yanga ngo ntuyetaka mu improve abantu bakatebekana hatu tonto gamba nyumwa zo ndebere government ne proposing akucingaho bebe baseta muri babies home nuko bakuzeto kundi ya deke ukureberera abana umutushomero nitwo tusomero nkejo mbwe nukureberera abana umuka hadi government urinde kuziyo atuno yebuza neziya heta eri kuhereza 3 months leave 2 weeks sorry and not 2 weeks 3 there are 3 months for government it can be 2 weeks for private organizations now konkati nyowe nkom banka mazima umuntu muzigo bakastoma ryahunguza kose abantu batiri line there are many other companies factories that risk for children sound music ebintu ari bikumire nk'abantu bakora mu baraga man na kina umwana no mureto utamuru so ni abantu bamwe tibine motoka tibine kino janga kana kemyeze ebiri eshatu kugumanuka twana piki buri kanya try risk ka kuba karimu abana bitu cyo bakurana ni money so waba nogira ngo deke ya nonda kuziyaho kongo oboko na byo deke ya iwe oine only 3 maximum of 3 months maternity leave nona ngo abana bazi so umuteza pokuram nyoni ngira ngo nani nyongera rabyo ngani nyenda koreka ngo nyonkabe ngira ngo habeho entebe kanisa deliberate etari ya musinje gwa politics kugira ngo nabi abantu puno bakireta iki kindura ko cyangwa cyari gamba bright no kina tigagambira muna nupa ikagambire niyo nishobora echemerira abantu kozi bitu nikiha ko muntu niyo bright ikinkube ni nshaba government nanye niwe kana ko kutorya umukozi wena agira ubugarukiro mwene cyo nusamari umukozi wena agira ubugarukiro nongwa no bwara ryo mukumi yaba natandika shaha ibirize cyo kuzira kesha hibiro mukasheshe anabe agende nawe agire kinde kiyagira ata ekiyakora kandi agiro buhamebwe bwo mu rumo gwariyo nakora ki ogwariyo nakora na yaba ryo mukumi agiro buhame obwiro bwingi umtebekanza program mu mashomero nubatina NSSF reason umbamba shashura ka sente kachi umuntu nubamshashura mutwari 15 bamanya ngo NSSF yasharaho emetware 3 naza kusigaze mutwari 12 ebure kiyagireta iki yamukaza konkani nyenda kubagambira imwe abakutureba imwe bakamabe bitongore ebyo omuntu no muzibira kutunga NSSF oba wamuzibira saving ya nyencha kare oba wamuremesa kugira ngo mu rumogo rwagutakirho oba wita future ye ngwiwo nonda kumuhereze mutware shatejo ngo arebe ngo natunga ka sente kirireyo nonda kumuremesa ku saving abakwe mutware 15 tokagira first saving ngo bike mutware 3 nikikurema mwenu omugasho gwanje niwe nangwa njiji parliament nagizamu yo ni mango cinte kiri kuija kunyita kundemesa ejo kubanza no kushanga umushara go mushomesa wa arts mwenu ni nshasha ijo president kato ya naro nayigura na launchinga umbazu gwengo ha ya gamba aba science mwenu yabasima kuyeza ati members ba parliament elect abari ya mwijo misho atumwakere bamutatu murekete tuhagire science of course tukagira ngwe unkanyo mutuma gwanje tinda shemerirwe kashikani ngamba amwe christian kanta kama kanisa tingwasa kuba kanisa konkani mikayini mugambira kandi za kubikayini mugambira abakonyo kamba gambire mwareba tukine neji imbalance y'abashomesa ba arts na science mazimo kushomana kuja kubura meaning ako atkwija kujema mwana ngwashome science atari kuje basi apana mbone nyoni ngira ngo buri umukozi wena agira ubugarikiro niwo mukozesa manya ngogu no mukozi wawe niwo riyo nakora koromazo kandi abakozi ba government mureke kuriye enguzi niyo kutamisa n'abantu emirimo numbani mukora mwenda mukora oro muntu na yoro budeya iwo watahana busha omuntu ko nubo bakubana ushaba no mushabira kubi manyimo mutareba umushija tuzire ngo heni ekaberyo kuyitu yakaba bajyangu n'umurangaro konka ngwe kitwe kiniga numango muntu no itwangu ngo no baraka no ro muntu akushobera
noro muntu nadihura sento yebuza we nazitimba nkahi kandi ubwo hatari uburyo bushuma mwana kutwandukora hamwe nkareba iyo nogure bibanja nyo ntwirenda RDC kandi nyowe nkanta kabaga deputy nkatandika RDC kuko kunabenza kureba ndenga RDC ndijo nagure bintu nagure motoka nagure bibanja nyonye buza nibampa miliyoni 3 z'amashita bampereza miliyoni 1 mtwaro nshanjo ugu nabiye oke nanye saving oshanga ine kinakora nko muntu RDC kambabona sente nyinshi nibazibona kanyuka nabenta kuzireba ati echo kagaruka mu kumushoboza ati nakugira ngo harimo very many factors that lead to economic growth and development. Creation of wealth tukugira ngo entirely depends on what you earn. No, or you to inde business ndisho manyati onore no nyinkareji kugira ngo utakugira ngo RDC kuko wachigambere ishafe babagana apana hati shirafa bakabagana umwambright maye muntu nazo kwa RDC shanga n'ikibashika yes now the tunayanga no rukiyo mwambright kindu kugamba nyine business yowe kanoje manja tukima ngo nyine bicori toma unimbisati yo twirano mparagata nga hati garumune nechikora bazima chiriyo natu nokuza chiriyo ntsa business tuzine konkato ine business inzaka kwereza nikakwereza tinyine to ine business mwena numukora umuntu tine cyari yo nakora hanga hari ngo yo no kirenka bro to kunkumanya tibya noob o ine business zawe ine business zawe ine motoka zawe konka mwana muri yo numukora ondisho tine business tine business okizakurora umuntu na nararyaho hata yebuza egenda byahwisheti yafa ko kuwakigamba nguyanya kandi no mumanya nawe kwatire business okimuza ati wogira okusanika mino ko ngara disete nazi bari tucyanga mutushobora mutubukuri ahubwo ryo bwo twabareka tuja kuronda abo bwo ito kituri turya habakozi waba nokora no ibakatare RDC cyo twacereka waba nokora no batenda na noshoroza oryo mukozi nozarugutu no ibira jiro bwire ubu wakora jiro bwire ni wowe waye ko sanko muntu konko gire kigwagiro cyo cyakora kureke kitwenda nko mukozi uturiyo ntugambaho iyo koro ryo mukozi ubwire bwawe no bumajya nanga to kumanya oine bara nanga to jine korota jine wakora ki nyewe ningira ngo haremera mu itarafosinge kwerezo mute baranko bar wota kwenda no genda no kora hano barato kujya kuzombara ngo no hotu kwenda ngo abantu batunge bara utunyowe utunija akora ninyende ebara kasho no hora jikwe tubara jikwereza konkadi wori yo mukama we bara manyango go munta ino burugo manyango go munta shemeye kubaho ashemire kurya ashemeye kuba nawe omubare ko wozire bishe bara bwa kino kijyanda tiku gitera ryanda konkadi yo nikwereka netasi konkato kwisha kujotimpe bara umuntu atakwenda kwambara mu ebara neyi personal thing aburekere manya you must be regulated ate miso mu Uganda you must be regulated konkaro byo takubasa isi echo takubasa no kire kuzakindi you mukozi manya digereza nyongwe I have come to give a service ndi chef nkashomo ndi nkashoma certificate ya catering and hotel management nashoma customer care nyine certificate yanje nija korombara ebare zimwe mutaho no for information zikora million igana one night akora million igana wakora million igana buri kiro kimwe itwa abakozi tutayiraho tu kumara mutakwenda mu bambe ebara yo murumo ngonga mutaka muri license yo cooperating abazarike commitment ngo naza kumana saving rakasente kace nko mutwaro gumwe namukora nyaki 18 nanyo mu NSSF ningo mushire kitongore mbe nyine yo nka miliyoni 11 nanyo ngore menti ishatunze kuzunyoma nabiro mugurusi umuntu nakurumbara marahanyo ashambana majyaro nyotinda abo ogwejwe ngo no shambana hino bwira gutare ubota cyambana abo nabamukore kandi oguma no muri hata ukora ubota cyambana urageti ariho nyotisho beno no sex manya ariho nyotisho mbere iyo shomero chef bakwereze bara ariho nyotinda shomere nija kuronda karu niyerera niyerera ndiyo niyerera tinyine barati nyine kiti nyine nija kuronda murumu aha ito kiturugamba oshemeye kumanya no tunga shiringi zingaye
osheme bakore no yera we bari no yera kudabyari kuzashahazinga yes kasha ndaba byo mbaru waba no yera waba ngatambe baru ha niza kubimanya gedi poreka omuntu owashomere bashime kumpe baru ha yanje umuntu umweyerezi ninge mitwaro mwenda tinayanga nincera shayi 10 zakasheshe bazashashuru banka ningamo shahina mpaka shahina ngaruko mwabazo kirinde ngai bashishi tingine shonga bambe baru mwana kwa nengo ratoyi bambe baru onare paradise konkanyo we bantu zamani azambago mana turize so konka mwe bari abamara kugamba honorable Bright na bwenge bwawe bwinji wagambe bigambo birimo amagazi menshi mnonga kandi na honorable umucara wanje role model yes so nyawani ntekateka appointment letters nizetagwa konka bakuba bagizire nguzizeho batekeho HPMO company G neyinganachi ebareji neyinganachi organization G neyinganachi abo kuba koko honorable Lilian yaheza kugamba hariho umuntu utarashomere konka yino bwenge bwenzagwa ayine n'imico mirunje ari n'umukozi kandi wa mutamurimo ari kubasa kugukorana mnonga because kusinga no washomire by the way abo kuba obwiro bwinji omurimo okugukoraje discipline n'ekintu kikuru munonga aha murimo buri murimo gwena oguwazaho abaheza kugamba bagamba kintu cyo kusavinga n'ikintu kikuru abantu abari kukozesa nyonka abire nintekateka ngo abantu abo abari kukozesa honorable yayakigambireho twena no basa kubore MP ko honorable MP ndi RDC ndi kutunga kasente ubunda kundi kweta kace konka kachako no kagayo kine hariho abatakine abari kugera ati nkabasi bwaci kaba iwo ryo mushuzo ine sete nyinshi nkabasi bwaci abafika banjero nashobore sente abafika banjero ariho umuntu ari kugera ati nkabasi bwaci nanye hakiri mukamo nkora nka assistant RDC nobwo kuntwara omwiguru mazire umwe ebiro bishatu konka bandangirira so akarimo no kagaya wabukine konka twena ogune MP de RDC oguno mushuzi ogu na Cooperative West no munyamakuru konka hariho umuntu ogwe nyewe RDC da nambwe nunye naha proti ahari na Isingiro Road hino bundi kuhinga mu ebihimbo ningo bucori konka hino ri kubinkorera nyewe tindi kubyekorera no bundi abenye necetengo cyo kuhinga konka hari hogwe owabikora na wari kuba ayine talent nyowe yintagizirenta eyintini so twena twine kuhereza na HTNisa kwarabe wareba ngo numuhinji otamunyigiro omucara nkenda okamuha kasente akatakubasa no kumugurira kiro yo buhunga naza hacha mabara n'izindi businesses omuntu wabo ine business really ori kukore sente oba honorable niwe yakigamba ngo waza kukora business banzo bare eji business buri zo banentayiza zingahe buri kwezi nentayiza zingahe naza kutamuci zingahe kandi nyihe muzingahe so obanzo kibarire kugira ngo omwana wabandi uwatamu omuntu ogo uwatamu nawe kari kwikani bamweta tata ni bamweta mwami ni bamweta anko nawe ni role model wabandi abo kubahine cyari kureta ameza so kugira ngo otamunyiga nawe omuhaka sete akari kubasa kugira kikakorere kaye ninga aba bari kumudependinga aho kugira ngo at least nabo hagire ekibagira bata ekibadi ecyakandi ninya nakugambira abo abakozi nakigambire ngo nyowe nkakoraho mu hoteli nkegure ebikopo azaho narebo kunahebire mpeza kwegure ebikopo naheza kutaha naheza kuguza hakaba hariho umuntu ni musima abo kubakamberaho ebyo bikopo omwe twatutaha ushanga no kuguza utaguza ni musima ntine bugarukiro ahabwo kuba akabajya umukozi wa government nkireba buri rurinko rwa mukaga bakaba twame cyumuro cyo rwa mukaga ngana mugize ngo we agumo me ajware ebijwaro rero
ari kurundana rero rwa mukaga nze kumwogeza abo koko taguza bumwe nkaba ntaguza nkaba nyana ngo ngende nyihema akasente akaryo mushija akaryo mu kazi akaryo mushija ubwo nawe ni musimu akabaryo mu kazi akaryo mushija nakubira ryo mushija konka kantogo murimo nagwe ningusima yaba kujyo ko okoza kwe mwene omujejo process ndi kugambira abantu abariyo nibakora abariyo nibakora ngo omurimo gwena nobasa kugwiya hecho kujya because nkogezaho nabandi kandi nkaba ntegereza nshaba mukamanti mukamanyamba orwa mukaga kururahi kenda shanga yabihira abandi ninza gukora ki obwo mukabantegerize mama ategerize kumbuza mwana wanje ubayo mugaruke mungu yego mbayo tinyene shonga yona ndije mama ndiyo nikora konga ndikwenda kugira ngo akasete hakira kundakore nanyenjira bo najiranda hina bantegerize abanyene mama siko abo kuba witunira uciga ka mwezi bakabanyene mama siko bari kumanya ngo nkaza Kampala kora wa Kampala nyina bari kunyeta anto wa Kampala ari kukora rikogeza abandi ari kukora yegwire plastic no mutembeye konka banyene muci amasiko banyene mama siko mweno nimpiga abantu mwe akamaheru omuntu wena ekine kihaburo omuntu wena ori kukozesa omukozi amukwate nkoko kure omanyangu eki yakukorera to kubasa kucekorera honorable washoma Isaya 2:15 ruhanga kaba nagambira omuntu bari kweta Shebuna akakozesa kubi omurimo gwe yamugira ati ninyisha ko akagambise kiniga cyango ruhanga ati ninyisha kujure cyo kijwaro ati ndiya kuzunguza nko mupira ati nkunage omunsegarami ati ndiya kujweke kijwaro nkijweke omwana wanje nkimanyise owabere namura mwana akito kiniga ahabwo murimo gwe yabire nakora no bukuro buyabira yine okubukozesa kubi okunyiga abandi mwene mumanyangu imwe abaryokwe abari kozesa abandi waba boss wo muntu eco kubanza tiwo rukano singo gwenje bwona konka ni chance it is luck echa kandi ruhanga ni wari kwa kandi aine no bushoborozi obu yakozesa ari kuku nabasa kubukozesa ari kwache yosere nabaka mano erizoba ni bibabiri birunji obu ni nyencha kare ruhanga yarebo kuwakozo ndijo abihindura mwebare kumpurikiriza webare RDC na ninjangu tuze ukachomuka humuro kuturagaruke tija kwata hanshonga zaba mahurre bright yazigambira ko kare kutumuro kache tugaruka utakarga okay hey amazina niraka na Apostle Katambarabi ubereza ne kanisa Kiswahili ku Gospel Church Mbarara abarukunde ba TV West nitwa Rombi Shogu kuba manyusanti buri Sunday tarika na shaha mwenda kikamwenda 80 nimbani yaha ha TV West itapera Sunday tujyanye byona ibyo munsi mu izina rya Tatitwe n'ry'Umwana n'ry'Umwoyo uri kwera amina.
empaka zo kuronda muhinji arakizayo omu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda musharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akaleta empinduka ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakolengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa ne chemba guiguga ne chansirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera abando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ote izina ryeye enamba yesimu yeye oyohereza hari 9338 abahinji n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishashishwe DFCU Bank KLM Royal Dutch Airlines na Caudice okulongora abalisa n'abahinji abaleta empinda hinuka mu Uganda. nakadara aho turebera hona otaturiyo mukawumuro taturiyo mu kiganiro cyango nacyo siremo ayimu turebera tubasima babe kandi tubakuraho ni manyangu destiny mpango messages tindabone bwire bwo kuzishoma konka zirwasumu yanje akande ni nyinje munonga tuzo mukawumuro twaturyagamba abo gamba curo chaba mahure abo kubizoberi ya nyinchakare okwetorora ensiyona no kwija kujaguza press freedom day twine edacika ncheza sigarayo buri umene nza kumuha edacika ibiri abasiko banagamba byakumanya aba mahure nebishemereye kubamba korwa dero tugarke tukusibura kantandike niwe honorable nyowe ruteraho nyombenu wagamba abamahurire nanye ncendo mbarimo ni buryo munyamahurire dukomanye nyenda kusima abanyamahurire munonga nangwa bundi abantu babatwara kubi abo kuba umuntu nabakozere kintu ayenda kitamanyo abo bwacho ubwati kukimanye cyakozere konka to munyamahurire kikihayo hato shango umuntu nayanga abanyamahurire mbwenu waza ko munyamahurire nanga munywano w'abanyamahurire oshemeye kwetantare bibi hata abantu abarukore bibi tubakunda abanyamahurire konka nyo nimbasima na monti manyekiro cyanyu nkija kuba cyo nkayi numuza kushemererwa nkayi such that nanye nyetobemu nyisheshemerwe nini abo kuba naba ningamba ruteraho kurugayo kwanje kuba nko kundi mwineho 99.9% omunaku yanje nyonkisho kumwabe mutaro hakaruru kanje kakakata kurugayo na chadondo kakakata kurugayo nimbasima kandi mbasima ahabo kuba wiro bwingi mwosere mutambira abantu omuntu nayi nekizuba yetabanya mahurire kimanyu kikirga kumanywa hatungo buyambe mbweno mbantu abarukunsasa abarukutunga kasente kache n'abanyamahurire n'abashomesa ba arts numunsasa abashomesa honorable haki ngana botakiri umushomesa wa history nedi no shot akajumaranga nyumu yabazi yamushinja banje ahire mushara gwo kwezi emtwaro chinana omudakika 30 zona benazikisi yanje ati ati mwana wanje ati sente zanje zo mushara ebiro 30 wazikoze sizo barumwe nteno ko kuranga nuko yasima omunyamahurire nakora umurumo gwa man government shemererwa PDM kiyizire mwatu yamba nimbasima nyo kuyomba kurga Rwanda kuzakitagwenda ni PDM nkaza NBS nagamba ari PDM president yabuza tubishogo mukazo okwe kandi akaza yata atikanushaka ariyo kukagadi hati nabwo aho naho bangira bato banta nankeje kitagwenda kuna abandi kitagwenda nagamba hari emyoga nargayo
nagaruka kagadi mwe n'abanyamahurire numukore ibintu bikuru mwe babitakumanywa amahurire gabitaho na president abireba ni musima nambwe tubine president uri kushoma ihurire akashoma bukede akashoma new vision akashoma iwe chito mbanyamahurire aho naho president amuna tureba koko tine chata kushoma ni tine president Museveni yes chata rukureba mwe ninyongera ngo abanyamahurire tinde kumanya kunda hatwazi ruhanga twishuke kandi ruhanga naza kutwishuka abanyamahurire mazama mushebe kwa n'umutunga akasente ruhanga kakabahera mu mugisha kakakanya ahabo kuba na government yitu erga hamutindo ahabwanyu abanyamahurire nyombwenu harunkuza kubagamba ono mabano gamba mukinde cyo rukunda no kigamba who is passion you people I love you with passion ahabo kuba mwosere mutambiri hangeri mwosere mutambira abo kubonabona mwosere mutambira mutuyambire kumanya nangwa n'abashuma mwosere kutugambira bakabuza Yesu Kristo ngo niyo mukama w'abashuma bakene n'abashambani ruhanga yagira Yesu Kristo yajyatinye mazima mu bakama bakamubuza ngo niyo mukama w'abashuma abakene hamwe n'abashambani atinye mbona abanyamahurire mwosere mutambire nsege nyowe kindu kubashabira kandi tinkumanya ninjya nakurgana muzakungambira mwine celebration zonanga vision group tumukuza kugera vision group ntuza ku celebrating na nantungamo nyono hahinkuzarwa amanyise ka vision group antuza kukore yari nkai ninchakari shazinga mwenu mazima mutakatu jambaza mutugambire nkai nito tureteka contribution nito tureteka contribution kitu nito tukatekeho mwana munywane bashtingu gitaho tekunde mabwenu mututeko mbuteka nanye ndete mbuzi yanje ngitekeho abanyamahurire ishemerwe nimwe so nyoni ngenda kubasima mnonga kandi ukwiga ngo nangwa nitwe ruhanga yatwereza amani twabona yitusheme kwa tukwatire abanyamahurire nangwa na government tinkuja ngo tebafire baba kwa inabe fireho konka na yegire ki yakora ahabo kuba you are the center muri abantu abari kuretera information yiyange yaba desert mwenu yamanywa yargiyoje yaba classified nimbasiba webare RDC webare umutebekanso wa program kandi tindagambe cyangwa abanyamahurire abuko ibino kweninga honorable ariko wabisamarizinga konka umunyamahurire n'umuntu w'umutano n'umuntu w'umuhendo atariho omwizoba ryerizoba estindi kumanya hiyakutora umubwiro buturimo no bwire bwa .com noza kujiroti president ariyo narahira ari kororo uryaha TV West ndiyo nindeba nango mwe mbireba no kucira bayegira yo batiye ogwe no munyamahurire abaheci okumpaha wakimanyiro muka kandi ofutami oyinesimu ningo yine TV ogwe no munyamahurire kandi cyo busasi cyabyona umunyamahurire niwe ayina kasete kace niwe washanga noshwa kubihona bright yagambira ngo noshanga ekitoji kikachweka kare noshanga ayine nkitwemwe noshanga hine abinji hine ko kwari kurebeka ku eco nicoreka ngo akasente ni kace mnongo abo kube sente zo nizegambira wazigira no hikanorebe je immediately mwe ndikongera ha iraka ryanje ahamara kagabandi riyare abanyamahurire government kwekwisha kubasa na yegero kuyabatekatekaho kandi community abantu mwene mubahe respect abo ko munyamahurire nakorecha mane muno kandi nanye ko muntu nimbahera kimwe respect munonga abo ko hitwa hikariyari ebyinji n'abanyamahurire abatumire twabika webare RDC honorable bright wineshonga pangwa abamahura abo kudirindire munonga nabo umwana wawe bamweta muhijiro wa Benoni aine hardware kanungu no mucyaro narungu baje barimo kureba bebare bana abashubuzi b'amatakana mu toko mutawo banyango barwelira kagwe nyekiro umwana wabo ka baganisa umukazi wabe naza bugamba imotoka ya Diribizibu yafa ngore no mushabira kana abana bashige mu irwaro kabaganisa na family yawe twasamuka makurinde umubwiro ubugumire
ente ya ririya rutero ya no yajya ngo ajibire kumva mwenu ente kuri banda bajibe ngo shate ibintu byo yine byo ati nashashana umuntu nkaba fero naho hati nyowe kintu ne cyamahura hata mahura rago kureba RDC na RDC mwena muri RDC amahure ni nkentu abanyamahure ni nkentuha entuha nextinisa kongate kimanya entuha neraro mukishaka entuha ne handika wamahure na handika ari amuntu amukora campaign omuntu arabamu wazo parliament umunyamahura agumana asibire ebihimba ninga akahunga katarumboka nawe yakabwira ninga bahendera bamukomire manya si ecoma akigirimo umunyamahure takemanyaga I don't know why konkesha chora ninchiretera ha government ya NRM RDC ikiriza ngumuka koresho bi kwikiriza abantu buntandika radio stations zabo as special politicians government nyobone akineteka tekeyane ku muntu government ekabe no mukono omuredi yesu nyowe kanye this is me ejini government radio turuhati iri mu government konkantu gambira sara atakatro abiha ngukoro kunojera ngo government ene mukono ngo abo opposition bakaba batogamba atindinga tindi kugamba government yaje manyebonye now hata tindi kugambira tekuzibira kugamba politician kapitani ka radio yanyaga abakozi takazo mu parliament akajya atabakozi babanyagiri nimimba parliament radio ni nani inkora research nashanga ngo radio obucweka kinana munana bwaza radio zone zo mu Eastern Uganda bakaba bazo ni politicians namazima hati nibo bakoresa abanyamahuri abaragamba ashonga yo munyamahuru mu parliament ni ba eshonge to wajetereza eshonga ya kabiri abanyamahuri abuja ngo bakabura okubagambirira bakanga kwegambirira nati ya mwata esho cy'abanyamahuri no urango go mukoro gwe senyo wa Gideon ngo gutidaguzamo urango abandi batanike cyabo nabo bari confused mwa wacho bwo umwonga nogira ibizibu hati nyebuza nyene kubuze mukama wanje katukamo abanyamahuri abo kureba abinji bashenyera bakagabantu bagira umuntaro barwana bahandikije bakweta ni character assassination stories omurumuri kikachita kabaza kubaho omurumuri murumuri bakabandika story eri entertaining eri informative eri educative konganyo kano kagaba bakampande ko mahurire njya university ngo abana abakushize kunyamarwa muri mbararambaba hadi batenshani cy'abana mukaga no muto watwandikira tukatushoma nawe tukaterekshani tujyo wanje tutakunyana marwa wana omwana omokweta innocent ishe kuyarebera uruhuru rogo akamwima school fees yarwo mushobero omwana ryo yafa because innocent akafara munywano wawe hurira atari innocent uriyo wamahurire innocent ogo wahandikireho munanyamaro kandi atakunyamaro oh yes nyoni bakambandika ngo abaruire ndwara etarikira omuri mbararambaba nawe yemuzore hadi ya ngo hadi aba norebe tarikira tukumenya iri gasa kagero chiko bright Kampala bateka habakazi babakazi abaterirwa karuru abatandikire kibina cyo kucakara mazimo urorebe hadi manya urorebe bambandika obeja bahandika ngo abashija abakumirendwa abaruire ndwara yo kumerekije bacango ata uribara mwera atakago atu okay tibagamba ngo sirimu bambe shane cyangwa ko abaruire ndwara eri kumerekije bacango no uri ngo abashija bakucha kushamba no muri barara mbaba ona ho bakureta abakaza bashigwe manya hindu na abakaza bashigwe abakora mu maroji mbaba bareta mu nabamaza ziliyoni bareta hata chini kubagambira point ngu abakazi abakushira kunanka kureta amizi mu mbaba hata yivuza bo bakabamanya bato
so point yanjye negira ngo ndabwe n'abamahurira bamwe hamwe mbere y'igavumenti batiremo nabo bagenzere bawamesha munonga cyagira ki cyarenga wanzereza tibona bamwe tibona ijo muntu arje kubona abitu nankeje hano yanga kushashura abakozi mwamutera story abamahurira igitego kamutera story nyonga bwanje opinion yanjye yoga teka mwarumba munonga ako kuba ndinga amaso babati katoje n'amahurire n'amahurire umuntu abantu bakubashibwa burisho nwe abaje kubashibwa abantu bona tino umuntu kwaza kurumbuje tini banza nyonga nyinga kurumbuje nyine mabanje bakira ko mjenye bitakashitire ano machabiri hariye nimwe amahurire ojojo kinga habugu ya TV West abana umwana akamutera ingo tikumari kandi ishono ni warushobora tugusa tugusoka shomiurire ryo mwana aranguriya mwini honke mparana hako kashomiurire yayerekeza esafuriya zebyo kurya bangire kubisavinga ba mweno hino kuyarezi ni ure warangwa mu character assassination ko ngako ni teketeka ngo TV West betakire munonga so hati omuteza program reka tubarize umunyamahurire kushanga nakora tine bara yo murimo ni kinsasa umunyamahurire kushanga nakora takumanye sinza gukora ngo tegerize ngo umuntu arumembwa ubone kutunga kasente ni kinsasa ngo umuntu abanza agira ubugenyi arimo gushashura ababunanka ubone kureta amahurire ako wagira ubugenyi bwonka ukagitwa n'umukazi wawe gutuma ahurire yaburije wagira ubugenyi ngo bishop yabura ugambira abatugora bagitera bishop akabura n'amahurire hati dera fama ngurire gina kwata kahangwa na negativity hati abantu bitu nitwe tukunzire ebiri makavuyo ngo tukunda nituzenda ko ajya kavuyo cyangwa kitari cyakavuyo umuntu akakireba mwe nitwe abakushaba amahurire ngo batuhandikire bindi ninga batuhebi tubanze tumanye umugasho gw'amahurire ndiguha shime kugura ihura ryanye niko muzatendazi ndikora mu government programs ndikuronda mu story love stories nkayibuza but how did they meet ogu yagitwa na RDC akamushanga nkaye that story ni mucyaka cyo mu new vision kandi nyimishomo konga abantu bagira ngwezo abantu bakuzena ngwezo tokora imboze zukubanza tambo ngwezo tokora niwe hina kujoteje nanye kanjiro ndinjire manyate cyo ejo ni imboze so in other words niyo ni maririza ninyenda kuba mariya ninjira medashika zawe mutaba mahurire ahi muri ebinani ngamba niko twakugira mu doctor ibiri mibazi tinka emera TV kajati ba doctor bona ne babi mwe ubunara mwagamba nagamba mu bwasubwo nibasa kura mgonga bamahurire generally nimugoro mu ngwamana murunji guri kuretagwa kusima konka tutaka basimire imwe ni mwesima ekikuzo mutakoragana niki kuma mutakwesharinga mukataka akesharinga mukahandikira parliament mukagambira parliament bakagira ngo abama ready yaba babahereza minimum pay babahereza appointment letters owamahurira manyize umuntu wamahurira ushomye ni diguri nabaza takutambura umutawe ngutakumaseza korro kwezi dero no gaje umusase bwe ni ushomire ni ushime ko n'utugambira toyine barayo mu muryaho utayine kwa radio B otakumaseza zokora nakugambaho nambe nati ni mango n'abagambo of course ni mango vision kuri bezo ngo n'abagambo batu bari tureba amarodi ya gana bakunya kumpinga oburo no mwana mu bumpinge bako nkaya muturage tu nimbagambira ngo ni mwaba mahurire mama ni mwenda mutu basasi arimo abatabonira hari abatabonira ni wije wanje ari mechi ndetse bakweti ibara ikindi cyo bakweti ibara no shimanya umahurire ibare ibagira mu store namaze mu store wagire konga store ko tagita ibare ebyo store terika wa edita tekishikayo we barabona edita nabo ba edita bagezera bayekora ba smoro kingizi ba ibare kachibura reka tusibura abantu we bare umtebekanisa wa program kandi nasima ruhanga okubana mamanzi omu studio za TV West kandi abanshemeza munonga mweno ninsima abantu mwe n'abaturikirize kandi n'abariyoni batureba na munonga abanyaruciga abundi kuzarwamu kandi abundi gukora nabo kandi abatumire nagira umurimo ni mukazare mwe bari kuba abantu barunji
naramutse aho mukama wanje RDC ubari kweta Kamusime Zadok kandi na team yona ya RDC office ya RDC Ruchiga mukama bandindire kandi hariho na Gideoni Gideoni mnonga Eliasi mbwene rizoba kandi mwana witu yatata abanyamore nkayagamba muje kuko mureke twe kunda ababi kandi akabare ko mwe ni yakanyegesa mbeta kumangu nubata wibare ngo tatira yibare edutata kubukunda ko kandi twenda kubasimo murimo kumukora nyonko muntu yamuwata yamu abakwa mwine contribution niti nyenyenka government programs byona ino kumukubikora kandi ayimutakoraje niko kwa abantu batakoraje abakwa barimwe ababi ntubashaba ngo muterezemu nito bakarga kutandikaho mango ne ejo ngo abakaza bakozere kibinda cyo kucakara twatwine meeting na no witsinsa mnonga Toyota batuteka ngo ito tutandike kibinda cyo kucakara ninja hinde kibayimba turonda mwaka ka 10 ukati ija kubitereza ngenda kusimba abantu bisinjiro isinjiro webare rekupa karuru ni ndahera 2015 kandi twine sho nyote nyine shonga nimburra kandi takahurra kandi muteri bare kandi tendera mutera so nyo muntu kuyanarwa mu karuru I have been clear kandi nico kurebera ntakubigarukamo umuntu yakurekera ibare iwota mugarura so nico kurebera haro businje kuno jaho ningarura ibare ubundi no businje kubutaro ko wamuterera kasimu cy'abantu ngenda kubasima mnonga bo kuterera karuru ngenda kubasima we miliyoni mukora ngenda kubasima bo kuri 15 turahira konke byo byona imbende zo gukora mukamanyarahanga keri ndo bushuma keri ndo burubwenguzi Uganda yiteka genda gera hanga baherezo we bari munonga honorable abakozi nimbashabira ngo mutunge barha zemermo abakozi nimbashabira ngo mutunge ecyo bakweta ngo ni social security fund cyo kugira ngo ecyo nokora hati umenye ngo hariho bwire ubwo botakine ubwo tarakora bwamagara urabo mugurusi nobasa kuhendeka nobasa kurwara urabo takora ikintu cyo nokora hati ubaniki hato gore batachukora urabo ruhuke ndenda abamahurire nimwe kandi ni mangu vision group nenda ku celebratinga elizoba ni yeri zone nganyeshaka nchakare neza kumadiho ubuyatwereze mbuzi nigo wanubiyo we bari honorable Bright bari ni na kabox ka kumbusha ka kabozi Bright mwena mutwire mutsupportingire kandi we bari program abantu twajihendera twatugamba hanshongeza ukwata abakozi nangwana n'abanyamahurire twatwine honorable Bright n'umuzo wa NUP honorable Lilian Ruteraho umunyishengero kazohereze kutora n'abwisinjiro hamwe na honorable Ainebio na Barbara ubwo ni assistant RDC wa Rukigananya umushuganisa Elias tugusanzwe twendeza weekend nonje utakarga Entekateka ezahebwa umuporogaramu egi n'ez'abantu abazihayo kandi tuzineka kwate kona n'enkora ya TV West nehinda n'ingabo abarukurra TV West nehinda.